Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Masaratul Huda, Panempan, Pamekasan, sekaligus Bupati terpilih 2025-2030, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan penuh berkah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan hikmah daripada puasa, yaitu penanaman sikap dan sifat kesabaran, kemudian sifat dan sikap kepedulian terhadap fuqara dan masakin dan anak-anak yatim beserta masyarakat yang tidak mampu, sehingga kedepannya bisa membangun lebih baik peradaban, membangun kehidupan bermasyarakat yang lebih harmonis. Saya juga menyampaikan selamat dan sukses atas terselenggaranya Lomba Tahfizil Quran Jilid 4 LPPL Radio Realita FM 89,1 MHz untuk tingkat TK, RA, dan SDMI sederajat. Semoga berjalan lancar, penuh keilmuan, dan sesuai tema Al-Quran di hatiku. Saya hormat pada kawan-kawan yang sempat mengisi acara di bulan Ramadan ini dengan lomba tahfizil Quran. Mudah-mudahan dengan demikian rahmat Allah selalu tercurah untuk kita sekalian, sehingga kedepannya Pamekasan lebih baik, Pamekasan lebih berkarakter, Pamekasan lebih berkeadilan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lomba Tahfiz Quran Jilid 4 Realita FM Diskominfo Kabupaten Pamekasan tingkat TK, RA, dan SDMI sederajat tahun 2025 dengan tema Al-Quran di Hatiku, di mana acara ini didukung oleh PT Novandi Utama Karya, melayani perizinan umroh PPIU, haji PIHK, dan akreditasi. Wujudkan impian travel umroh dan hajimu bersama Novandi, langsung satset tanpa ribet. Dan juga bersama 35 Cafe and Resto yang beralamatkan di Jalan Raya Sumeneb. Baik Bapak Ibu, kita panggil peserta Tahfidz Jilid 4 Realita FM 2025 tingkat TK, RA. Kaisya Inayah, peserta pertama dari TK Al-Azhar. Baik, soal yang pertama diperhatikan. Bacakan surah Al-Falaq. Soal yang kedua, sambung ayat, perhatikan ayat berikut. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunna
Soal yang terakhir, sambung ayat, perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fi amadim mumaddadah. Fi amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Baik, selanjutnya kita panggil peserta nomor urut 2, Aflaha Hafiza Al-Ansyar dari TK Al-Ansar. Soal yang pertama, bacakan surah Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'budu. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Soal kedua, sambung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idzin yasdurun. Lanjut. Lanjut. Baik, soal yang terakhir, sambung surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum yura'un. الذين هم يراءون. Alladzi Cukup. Sadaqallahul azim. sadaqallahul azim.
Baik, selanjutnya kita panggil peserta dengan nomor urut 3, Ismi Hairani Nuria dari TK Al-Azhar. Baik, soal yang pertama bacakan surah Al-Lahab. Surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran data lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Baik, soal yang kedua sambung ayat, perhatikan. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Baik, soal yang terakhir sambung surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. الذي أطعمهم من جوع. Alladzi at'amahum min ju' min ju'in wa amanahum min khauf. Sadaqallahul adzim. Baik, kerabat Ralita, Lomba Tahfidz Quran Jilid 4 Ralita FM tingkat TK, RA, dan SDMI tahun 2025 dengan tema Al-Quran di Hatiku. Masih bersama PT Novandi Utama Karya melayani perizinan umroh PPIU, Haji, PIHK, dan akreditasi. Wujudkan impian travel umroh dan hajimu bersama Novandi, langsung satset tanpa ribet. Dan perlu diketahui untuk Anda yang ingin menyaksikan dan menyimak acara ini dapat disimak melalui 89,1 Ralita FM, ragam hiburan dan informasi, serta via YouTube Ralita Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita panggil peserta dengan nomor urut 4, Muhammad Al-Fayat Rozikul K.
Soal yang pertama, bacakan surah Al-Fil. Surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Soal yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Baik, soal yang terakhir, sambung surah. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Sadaqallahul azim. Selanjutnya peserta nomor urut 5. Kami panggil Kaila Kanza Almera. Soal yang pertama, bacakan surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Soal yang kedua, sambung ayat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa ahrajatil ardu asqalaha. Wa qalal insanu ma laha. Yawma idin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awwalaha.
Soal yang terakhir sambung surah. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahu maulanal azim. Baik kerabat Realita, kita panggil peserta dengan nomor urut 6 atas nama Arina Mahira. Baik, bacakan surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik, soal yang kedua sambung ayat. Kalla innal insana layatgha. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Soal terakhir sambung surah. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum
Ya, selanjutnya kami panggil nomor urut 6. Nomor urut 7, Atta Muhammad Darmawan. Baik, soal yang pertama bacakan surah Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Lahab. Baik, soal yang kedua sambung ayat. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'at humul bayyinah. Soal terakhir sambung surah. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Anhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sadaqallahul azim. Ya, kerabat Realita, kita panggil peserta dengan nomor urut 8, Nurdini Farzana. Soal pertama bacakan surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna. Soal yang kedua sambung ayat.
الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. Soal terakhir sambung surah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم Sadaqallahul Adzim. Ya, itu tadi 8 peserta Lomba Tahfidz Quran Jilid 4 Realita FM tingkat TK, RA, dan SDMI sederajat tahun 2025. Jangan kemana-mana kerabat Realita, tetaplah bersama dan perlu diketahui Anda bisa menyimak program ini di YouTube Realita Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Mazharatul Huda, Panempan, Pamekasan, sekaligus Bupati terpilih 2025-2030, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan penuh berkah ini
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan hikmah daripada puasa, yaitu penanaman sikap dan sifat kesabaran, kemudian sifat dan sikap kepedulian terhadap fuqara dan masakin dan anak-anak yatim beserta masyarakat yang tidak mampu, sehingga kedepannya bisa membangun lebih baik peradaban, membangun kehidupan bermasyarakat yang lebih harmonis. Saya juga menyampaikan selamat dan sukses atas terselenggaranya Lomba Tahfizil Quran Jilid 4 LPPL Radio Realita FM 89,1 MHZ untuk tingkat TK, RA, dan SDMI sederajat. Semoga berjalan lancar, penuh keilmuan, dan sesuai tema Al-Quran di hatiku. Saya hormat pada kawan-kawan yang sempat mengisi acara di bulan Ramadan ini dengan lomba tahfizil Quran. Mudah-mudahan dengan demikian rahmat Allah selalu tercurah untuk kita sekalian, sehingga kedepannya Pamekasan lebih baik, Pamekasan lebih berkarakter, Pamekasan lebih berkeadilan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hatiku. Ya, acara ini didukung oleh PT Novandi Utama Karya, melayani perizinan umroh PPIU, haji PIHK, dan akreditasi. Wujudkan impian travel umroh dan hajimu bersama Novandi. Langsung satset tanpa ribet. Dan juga 35 Cafe and Resto yang beralamatkan di Jalan Raya Sumeneb, Bos HR, Bawang Mas Group, HIPMI Pamekasan, Ima Wedding, Sahabat Mas Bari, dan Bank BPR Jatim, Basnas Pamekasan. Ya, kita lanjutkan lomba tahfiz dengan nomor urut peserta 9 atas nama Faza Ahna Mukarram. Baik, soal yang pertama bacakan surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kalfarashil mabsus wa takunul jibalu
Soal kedua sambung ayat. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. La tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha ainal yakin. Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Soal terakhir sambung surah. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Sadaqallahul adzim. Baik, selanjutnya kita panggil peserta dengan nomor urut 10. Zidna Khaira Amalina. Soal yang pertama bacakan surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada ya sabu'an nama lahu akhlada kalla layum badanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Soal kedua sambung ayat. Falmughirati subha. Falmughirati subha fa'atharna bihi naqa'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika
wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Soal yang terakhir sambung surah. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Selanjutnya kita panggil peserta nomor urut 11 atas nama Alfa Rizky Syakil Ananta. Baik, soal yang pertama bacakan surah Az-Zalzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idin tuwaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awwala yauma idiyas durun nasu astatan liyurau a'malahum faman ya'mal misqala darratin khairan yarah wa man ya'mal misqala darratin sarran yarah. Soal yang kedua. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Soal terakhir sambung surah.
Narun hamiyah. Narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sadaqallahul adim. Ya, masih bersama dengan channel YouTube kami Realita Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hera Rosita masih bersama Anda dan selanjutnya kami panggil peserta nomor urut 12, Muhammad Fahreza Ardiansyah. Soal yang pertama, bacakan surah At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Soal kedua, sambung ayat. Wa qalal insanu ma laha. Wa qalal insanu ma laha. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Soal terakhir, sambung surah.
كلا لا تطعه واسجد واقترب Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Al Sadaqallahul Adzim. Baik kerabat Realita, untuk peserta selanjutnya nomor urut 13 kami panggil Alaina Nikmah Jazila. Soal yang pertama, bacakan surah Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran data lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Soal kedua, sambung ayat. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Soal terakhir, sambung surah. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sadaqallahul 'Azim. 'Adzim. 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 'Adzim.
Ya, peserta Tahfidz Jilid 4 Realita FM tahun 2025. Kami panggil peserta selanjutnya nomor urut 14, Naifatul Ilmiah. Soal yang pertama, bacakan surah Al-Quraish. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' min ju'in wa amanahum min khawf. Soal yang kedua, sambung ayat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh. Soal terakhir, sambung surah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bini mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Ya, peserta selanjutnya nomor urut 15, Miftahul Rofiqil Anam.
Baik, soal yang pertama bacakan surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Soal yang kedua, sambung ayat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idin yasdurun fuas. Soal terakhir, sambung surah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul adzim. Ya, selanjutnya peserta nomor urut 16 atas nama Arrasya Albifarzan Sutikno. Soal yang pertama, bacakan surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dallam fahada wa wajadaka ilam fa'auna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bini mati rabbika fahaddis.
Soal kedua sambung ayat. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abidu nama abud lakum dinukum waliyadin. Soal yang terakhir, soal sambung surah. Wa ila rabbika farghab. Wa idza rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Delapan 89,1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Terima kasih kerabat Realita. Untuk Anda yang terus setia bersama dalam YouTube kami ya, Realita Official. Tentunya Lomba Tahfidz Quran Jilid 4 Realita FM, tingkat TK, RA, dan SDMI sederajat tahun 2025 dengan tema Al-Quran di Hatiku. Masih bersama PT Novandi Utama Karya, melayani perizinan umroh PPIU, haji, PIHK, dan akreditasi. Wujudkan impian travel umroh dan hajimu bersama Novandi. Langsung satset tanpa ribet. 35 Cafe and Resto yang beralamatkan di Jalan Raya Sumeneb. Abi Digital Printing, Mandala Wisata Tour and Travel, BRI Pamekasan, Darus Sakinah Regensi, Azana Style Hotel Madura, DPC Demokrat Pamekasan, DPC P3 Pamekasan, dan Polres Pamekasan. Ya, jangan kemana-mana, tetaplah di 89,1 Realita FM. Hera Rosita akan kembali lagi bersama Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Mazharatul Huda, Panempan, Pamekasan, sekaligus Bupati terpilih 2025-2030, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan penuh berkah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan hikmah daripada puasa, yaitu penanaman sikap dan sifat kesabaran, kemudian sifat dan sikap kepedulian terhadap fuqara dan masakin dan anak-anak yatim beserta masyarakat yang tidak mampu, sehingga kedepannya bisa membangun lebih baik peradaban, membangun kehidupan bermasyarakat yang lebih harmonis. Saya juga menyampaikan selamat dan sukses atas terselenggaranya Lomba Tahfizil Quran Jilid 4 LPPL Radio Realita FM 89,1 MHz untuk tingkat TK, RA, dan SDMI sederajat. Semoga berjalan lancar, penuh keilmuan, dan sesuai tema Al-Quran di hatiku. Saya hormat pada kawan-kawan yang sempat mengisi acara di bulan Ramadan ini dengan lomba tahfizil Quran. Mudah-mudahan dengan demikian rahmat Allah selalu tercurah untuk kita sekalian, sehingga kedepannya Pamekasan lebih baik, Pamekasan lebih berkarakter, Pamekasan lebih berkeadilan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hera Rosita masih bersama Anda, kerabat Realita. Terima kasih sudah bersama di channel YouTube kami Realita Official. Jangan lupa untuk meng-like, komen, dan subscribe. Lomba Tahfiz Quran Jilid 4 Realita FM tingkat TKRA dan SDMI sederajat tahun 2025 dengan tema Al-Quran di Hatiku. Bersama PT Novandi Utama Karya melayani perizinan umroh PPIU, haji, PIHK, dan akreditasi. Wujudkan impian travel umroh dan hajimu bersama Novandi. Langsung satset tanpa ribet. 35 Cafe and Resto yang beralamatkan di Jalan Raya Sumeneb. Baik kerabat Realita, selanjutnya kita panggil peserta. Dengan nomor urut 17 atas nama Revania Safa Kalista. Baik, soal yang pertama bacakan surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Soal yang kedua, sambung ayat. فالموريات قدحا
Bismillahirrahmanirrahim. Falmuriyati qadaha, falmughirati subha, fa'asarna bihi naqa'a, fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Soal yang terakhir sambung surah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Ya, peserta selanjutnya kami panggil nomor urut 18, Kaila Febriana Putri. Soal yang pertama, bacakan surah Al-Qadr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Soal kedua, Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakulun nasu kal farasil mabasus, wa takunul jibanu kal ihnil manfus, fa amma man syakulat mawasinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Soal yang terakhir sambung surah. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadaqallahul azim. Kita panggil peserta selanjutnya nomor urut 19 atas nama Raisya Almahria Kirani Salam. Soal yang pertama, bacakan surah At-Takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha aynal yaqin. Summa la tus'alunna yawma idzil anin na'im. Soal kedua, sambung ayat. Allamal insana ma lam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allamal insana ma lam ya'lam. Soal yang terakhir, sambung surah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Delapan 89,1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Masih setia bersama kami di channel YouTube Realita Official. Jangan lupa untuk meng-like, komen, dan subscribe. Ya, melanjutkan peserta dengan nomor urut 20 atas nama Asifaul Kolbi Sobirin. Soal yang pertama, bacakan surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak.
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Soal yang kedua. Wa qala al-insanu ma laha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-insanu Soal terakhir, sambung surah. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Baik kerabat realita, selanjutnya kita panggil peserta tahfidz nomor urut 21 atas nama Aisyah Ashifa Siddiqah. Baik, soal yang pertama. Bacakan surah Az-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa rajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin syarran khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Soal yang kedua, sambung ayat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin.
illal ladzina amanu wa amilus salihati wa falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Soal yang terakhir sambung surah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Ya, itu tadi peserta nomor urut 21. Selanjutnya kami panggil peserta nomor urut 22 atas nama Kanza Syifa Alinar Rohman. Baik, soal yang pertama bacakan surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal'ihwil mawfush fa amma man sakulat mawazinuh fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Soal yang kedua, sambung ayat. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu annama lahu ahladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u alal afidah. Innaha alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Soal yang terakhir sambung surah. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu Sadaqallahu maulanal adim. Baik, peserta selanjutnya nomor urut 24 atas nama Nur Wahyu Maulana. Soal yang pertama, bacakan surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabaha fal muriyati qadaha fal mughirati subaha fa'atarna bihi naqa'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa usila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Soal yang kedua, sambung ayat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa Soal terakhir, sambung surah. Illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi. Illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yasabu anna malahu ahladah kalla la yumbadanna fil hutama. Sadaqallahul azim. Ya, kita panggil peserta selanjutnya nomor urut 25 atas nama Zahratun Nafisa. Soal yang pertama, bacakan surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Soal kedua sambung ayat. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Allazi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Soal terakhir sambung surah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Ya, kami panggil peserta nomor urut 23, Muhammad Zafran Malik. Sekali lagi kami panggil peserta atas nama Muhammad Zafran Malik. Sudah 2 kali panggilan tapi belum ada jawaban. Kami panggil yang terakhir kali peserta nomor urut 23 atas nama Muhammad Zafran Malik. Ya, baik, sesuai dengan ketentuan yang telah dibacakan oleh Dewan Juri tadi, 3 kali panggilan tidak ada jawaban, kami anggap dis. Baik kerabat Ralita yang masih bersama di 89,1 Ralita FM, ragam hiburan dan informasi, dan tentu saja masih bersama di channel YouTube kami Ralita Official. Ya, Hera Rosita masih bersama Anda dalam sesi pertama Lomba Tahfidz Quran Jilid 4 Ralita FM tingkat TK, RA dan SDMI sederajat tahun 2025 dengan tema Al-Quran di Hatiku, di mana acara hari ini didukung penuh oleh PT Novandi Utama Karya melayani perizinan umroh PPIU, haji PIHK dan akreditasi. Wujudkan impian travel umroh dan hajimu bersama Novandi, langsung satset tanpa ribet. 35 Cafe and Resto, Jalan Raya Sumeneb, Bos HR, Bawang Mas Group, HIPMI Pamekasan, Imawiding, Sahabat Mas Bari, Bank BPR Jatim, Basnas Pamekasan, Abi Digital Printing, Mandala Wisata Tour and Travel, BRI Pamekasan, Darus Sakinah Regensi,
Azana Style Hotel Madura, DPC Demokrat Pamekasan, DPC P3 Pamekasan, dan Polres Pamekasan. Tentu saja Anda sudah menyimak program ini melalui 89,1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi, serta via YouTube kami, Realita Official. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Ya, program Lomba Tahfidz Quran Jilid 4 edisi hari ini Senin 10 Maret 2025 kita akhiri sampai di sini. Hera Rosita pamit undur diri. Terima kasih kehadirannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Mazharatul Huda, Panempan, Pamekasan, sekaligus Bupati terpilih 2025-2030, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan penuh berkah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan hikmah daripada puasa, yaitu penanaman sikap dan sifat kesabaran, kemudian sifat dan sikap kepedulian terhadap fuqara dan masakin dan anak-anak yatim beserta masyarakat yang tidak mampu, sehingga kedepannya bisa membangun lebih baik peradaban, membangun kehidupan bermasyarakat yang lebih harmonis. Saya juga menyampaikan selamat dan sukses atas terselenggaranya Lomba Tahfidzil Quran Jilid 4 LPPL Radio Realita FM 89,1 MHz untuk tingkat TK, RA, dan SDMI sederajat. Semoga berjalan lancar, penuh keilmuan, dan sesuai tema Al-Quran di hati. Saya hormat kepada kawan-kawan yang sempat mengisi acara di bulan Ramadan ini dengan Lomba Tahfidzil Quran. Mudah-mudahan dengan demikian rahmat Allah selalu tercurah untuk kita sekalian, sehingga kedepannya Pamekasan lebih baik, Pamekasan lebih berkarakter, Pamekasan lebih berkeadilan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.